Lain reng in lalpai su Kristan mengin cibai book 7 ni voisun thalai Paul standing committee in subject lai po pova khilin khotak laya team sa in sel na tam tak ngai dan in tring tam tak kauran sunga khom denomination Paul le Paul thang in kara khom scholars mithim hai karakhom theologian hai kaman ngai dan nang lo na an in chair of na khovela mainline church 80 international church 80 hai kauran lin tak tak hai khom hi thu hin ngai dan pathin thu an inlet dan in ang tak no leya denominational split anta kauran lin tak tak hai in chena subject ai hai in chuk ding na phuroma hu phurkhom omang reng America kon Presbyterian Church of America PCUA anuma PCA Presbyterian Church of America anni kom kauran hi kum sang ka ko som serile pa ni lai kanan laun trea anni ain token Orthodox Presbyterian Church apinga Presbyterian Church of US apinga chutaka anin selna a course a root course pakhachu gender question subject ding here apathin thurim changlo khamin khovela dan sim to pol lawmakers hai policy rungam to hai ngai danan in tre roplak indiram khamin hi gender le in zoma ek au introduce khan mitam takin sakhu abigin sakhu leader religious leader hain anlom lut no ememane South Korea and noka chuang thochun chulechun gender issue hi subject paimo tak ni boxi amiru culture hil thafanum bek bek lo voisuni chana in sel subject ani lein film khur takin kangai dan nilovin mi ngai dan hai sanga jaku somli le pa ni ain thoka theory of gender professor psychiatrist Robert Hairoi na nung tanain to kami le tu chana Jordan gender theory fedan le policy angan sim dan LGBT hain anchang choya acronym kom ABC an to ka Z chen in kodan AAA tidam ABA tidam min hit tolam ko hit no AMZ tidama in kodan an nei hilta khat em ani lein hi gender hin gender hin fen lut sa ho emema feminist movement na sat takin gender hin a fen lut boklen chulation fem khur takanong hiltum kata bias nei tumnong kata abi amiro gal che hit la ding chu ai in han ding chu pathin thu ani pathin thu ni ma me philati hi toy 80 hi avani phak bek bek no nei ni la ya toy 80 hai issue avani phak bek bek no ni toy nek de in real gender identity hin lei chulation version hin how to han subject adong pek kha gender identity anti line pakhat kabel sa jo biblical perspective numele pasal in read na hi pathin thuin ing angai da na manai ti kha voisuna ai hil nom dan ani rom bung khat chang som ni le paliat chun chulai chun an taksa in zak taka in sim tu dingin an lung rilin hok anga porche taka phalin pathin an khat sana pathin an phat sana an taksa in zak taka in sim tu dingin an lung rilin hok ang paya porche taka an ni le an ni phalin pathin an khat sana hi gender identity fil pha le secular world in amulo le amu thel chu hi pathin thu yani chulation voisun ain khat na dingin kang tim lang kerane chalai pol fe khomeina hasak lo der kha chu om no bek ka minisom serpanga hun ka nei lein pangtim thau ka ti in khok le toy ta khil khom ka thima in nik de le kai fan met khom ka thima chulation pui monel khalon ring sin la dar ka khale minit som pangang ther ka kalak dail thene ti kha khang lok num bokon gender identity hi ko ranin anchuk til ding aniam hi thoi big and I ding ning a team ko ran bui pui ding aniam
rambung thrui tu tam takel country presidents hai le policy maker hain gender identity issue gender eka ko ranin chong nei pha pha tan le in subject an ni no an ti la kane sang ni le som pasari lai khan kumli kumngavel postgraduate in leadership course kalakalain kumtin korea ken thlakdam thlaniram kangum laga chulai chun South Korea ken policy pakhat abik taken LGBTQ hai ta ding in platform sim tum lain actor dancer ahong but saya chulai chun Presbyterian Church of Korea porok 88 ko han khomene me hai khi Korea ma ko han lai chun lin takel National Council of churches in South Korea kom anni kya mathroi tu annia objection an pe ka than tinowa chulai chunan president khanum mayani len kanum lai tak khan na sa takin ko ran hai malak na in protest an na ya darna ITA hi thim zong dingin demonstration dang an na ya chulai a sarkarin ko ran hai adon le na chu lo to tok ro patia ani le ko ran hin a thil ding ning a tim nakita katiang kan policy ahong ni pha chun enter nothing in lesbian high gay high homosexual high transgender high sarkara sin antaring in attention quotan pekta college admission anni taning big live in reservation an pekta boka in post kom in sina kom hin anni taring in special post an pekta payan rambung chan khachana big in European continent European countries tam takai konan thon anni chun hingang mi hai hi disabled chikhat mihrim puitling pangai nilo mental disorder ngai tuna lungril builaya hinga umnum na lungril nei nitin mitam taken ni ta dinan lobby an ril peka amirok in don ding chu people with disability PWD hit karinga sarkar kam people with disability PWD hai ta dingin scheme le provision dang sim peka hing hai le hin anin ang ti hi nasataken debate om bokoni chule chun ka thilang kan gender issue hi subject zau takel subject lin takel ani ti kha thingin ko ranin chuk tir ding ning a team kai ruk chun ai ni ruk chun ningai no nim gender iti no mai pasal thiran tu chu pathin na a thiran tu pathin ko ran hayan hi thu hi ai khil no chun thu dik hi khovela ai ngir puya ai khek pi no chun tunam khek puya ta ti chu ai hildan ani mithan ka chun gender iti no mai pasal society in rit phang thaina hi khothang sim nin an nga ya gender iti pa chun in langa allang thaya no mai pasal thiran thaina hi no mai pasal thiran na hi role mo sinle mo phono roles and duties and responsibility adam in thum danadam anole behavior mizianga changda nadam conduct thilfe puinum dan mai tiding hoi ho miziran token allang thein lei chule chun gender distinction ami tiding gender definition hi society an taka mani ti chu metam tak sociologists haile psychologists abik taken sex and gender tinga psychologists hain an ngai dan ania chule chun gender hi undefined part phale psychological reality independent from biological sex antia sabtong ami ko lak song khera sex ai de pa chun pulpit podium nisin kom seminar lane cham chen kong mangding ana lo thimun la sex ai de pa chun e biological differences danglam na ai ri thaya entem na dingin pasal om chu pom veng no numai om chu ponga chu biological differences chu sex in a hill chu no mele pasal an tak saru nga man tokin an lang thaya ri thaine gender ru khichu anti dan chun sociologists highly psychologists tam takhain an suidan anti dan chun gender ru khichu asung rilami mu thailo biological differences and variances apek thailo college kai do vongi ni karing le sam tong tumal hi manglo thailo vani leim milo he thimun la biological differences in hi taksa rung am rim taksa danglam na in puting langa thoka amai nu meman amai pasalan ti apek thailo
biological sex in a define thelo gender hi anem ti ne chu ai nin bible ning tel mar hila ti le chu ai pom dan nem ti kana ki phale ai lang ding ding ata ka hil nok ding sociologists haile psychologists mithim tam tak hai chun gender hil fi na hi mihrim puting in langa le midang van tlang la ya asuk lang no ama secret part hai a in tokin gender hi hil feeding anino gender hi chu mihrim lungril thlek dan psychologists mihrim attitudes alungrila asungril taka mean unread pilo khoma independent condition antia zikto chen khatchun personal conviction amale amangne an mu ching dana ke hi katak sarungam ka biological appearance hi katak sabungin lang dan hi nu mei ni lang khom ka lungril himi chu pasal ani tiamain thutlung na asim kha gender ani antin chuchu definition anung sim chan na chu sang ka chagu somli paru hi hung sim chan du hi in read karinga Robert J. Stoller until 1964 ama US me American me ania mental health college medical college professor ropui takal lekhabu hi gender le behavior of men tile behavioral changes of men in the previous centuries, the now and the then tile khabu khamazika chun science behavioral change of men human kind ti azik boka le khabu hi gender related in pakula azika article hi gender identity thoin za som panga international a publish boka hi Robert J. Stoller hin khovel pumpui hi gender identity chungchanga mihrim ngai dan nasat takin ahong thlak dang lam ani chulaya ama contemporary athok pui chu John Money anti ama psychologists and scientists New Zealand mi ania anni pani hin in khovel rampum pu 1946 le 1962 velchana kan nasat takin gender issue hin campaign antwa Robert J. Stoller hi mitam takin khovela mithim tam takin ansel kala open debate annaya tula yang ini sila chu podcast anti karenga thangang kan thop yana sat takin ansel kala Robert J. Stoller hi I theory hi andik ngoni I theory hi mihrim psychology hi scientist tam takchun psychology hi laboratory room this is something that cannot be experimented in the laboratory chulai chun I theory hung introduce pomthein non international community pomthein no meni asan chu ingai da nung pek hi laboratory room clinically common lab room approve no evidence no I patient hai clinical mental disorder nei clinical treatment pek hai an thoka nang an influence selaya hingang theory international community yung introduce confusion khovel pung pu international community buina in I chok suk me tin zap dai an tum na se me a miracle chu mithim ani ba ka karin no Bible college sa chukan kanin chuk laka theology chu doctrine of God a pathin chungchang chu na kan ril laka pathin hin mihrim hai hi free will ami pe ka ai free will dit tlang theina ai mang theina dingin pathin hin arem ti ni lovin atram an manglak cha theologian hain permissive will pathin in arem ti luina in khap lovin mihrim na dit token a free will exercise ne kan ti laka chu theology kan in chuk te dan na chuang chu alo thung ve aman ding rin non na sarakin kum som sung advocate an to an campaign khom kha andang ne no lein hiang hin a influence ang rat ma voice in cover in gender identity issue hil pa chu Robert J. Stoller le John Money hi khovelin an sam sa ji kan an ni abul chan tu ne ti ka hil no mane chu
chu history of gender identity khovela hung dan ni anni chun anni theory an tok chun gender identity no mai pasal biological difference sang chaklo biological difference in rit mo science in chu khati mo biological difference hi no mai taksa bunga no mai pasal ri ran theina sang chaklo wa mi frame ngai dan le mi frame lungrlain to ka gender chin hi in an thia chu pakhat na chun cisgender an tia pakhat nok chu transgender an tia tu la ya khoven na boy pui tak le voisun ni hin chu surgical hospital hai chen khom an lut pui ta chu transgender hi ne robot gestor hai hin surgery doctor surgeon hai khom an convince attention biological transformation biological immediate transfusion khom an tho thai ni tin a history se no ngai uninfluence chu ta ka chu gender ni na chin ri thai dan chu cisgender an tia ping tira an ni na ding rimum sa an tia transgender chu ping tira an ni na ding rimum sa in thoka mi rim hung dang lam na evolving le ya mani gender ding hung hit fi thai pe na pathenin ai ping cher khan mi rim chu pasal ding chu pasal nei ping la mo numai ding chu numai nei ping la ne kai dam su ai dam puiding la ai thi puiding ane chu chu ni chu nei chuk tu dan chu pathin thu chen ami ruk chan ni roi chun chu ni la ve mi khrimong pinga a thel lem chun theory chan ka tu lai su thal lem chu now te ong ping tla kan to ka tharu kin at 6 months tharu ka ong ni hin a gender ding ong il lang ane ab achang chave a conduct behavior and conduct chuta ka chun akut atir num dan amit allen dan dam pasal ani chun nu mai ting utam mit alone len chun ama gender ning chu feminism ni dingane anti ni chu nu mai thil chin entir noi sila anu na lo mo fur tu chu ai tidin nage pha chu fe zum zum ai tu chu cisgenders and transgender theory dang su ka chu chun gender ni na in ri dan chini mani le manin ri na cisgender ke chu pasal kani topani nu mai ding na ping top kani pakat ruk chun transgender ke yi chu anung ahung in changlin pa ke yi chu pasal kana chu nu mai lungil ka put thlat nu mai kana chu ka pa thlat boxing ka thim thlat khalung le kan transgender lungril ahung pe kani gender ni na suklang dan chin he umno ka conforming am ta sap chong chun pakat no chu non conforming an ti ne conforming chu num dan khosak num dan thum no in bel num zong le midang min mo in lang num dan le khotlanga min muan tum dan no toy te wa min muan tum ma toy tum chok pa te wa an mi tum le min muan tum le ya mi mu pa no palen dia pasal dan tum chok ka conforming ani ai thim zong ding non conforming no ka khotlang tho dan amane mutum dan ang ni kherlo man di dan nga suklang kher tum entir ding nu mai hima ping hai in nu mai lang dan in sei dan samsi dan sinle mo phurna chau an tho kher ngai no ne chu non conforming an ti ani fe zum ka te gender identity khovel in tu hin arhil dan som par vel o mat hang hil pur ka sewa in information ni pakhat na chun agenda rantia hi agenda ranti pa chun nina pakhat ne ka tam na ya mani in ngai hai ke hi nu bai ka ni boka pasal ka ni boka nu le ka ni boka pale ka ni bok khang tin ti hai ka anu mani agenda antia e anni na an tlak thleng hlaka poiti na nei no ni nan tlak thleng khomin poiti na nei lo wai ka agenda ranta androzai ne anti jo pasal le no mai miz ne ve in ri na ke hi mizi kana ve ne ana chan ni chun tak sabung thlak dang lam na biological transfusion no mani transformation chu thon tum chung no chun bigender pasal le no mai ton rit nei thei pasal ni na mang thei ve hingai an na sa sex sakhom pasal angin nu mai ka pasal angin pasal kan nu mai angin anum thei ni chu ka tho thei ni ke hin chu capacity o mani chu I am capable chu freedom chu kan ni chu ka right ni anti ni bigender hai chun an poreng ni chun but anti no ka nu mai mani ni nai nang pui opui anei num hai pasal ni na mo phurna le chan bo an ta nga ngai na nei hai nu mai in anu mai chan pui ka ama ka pasal nga tuma nei tum thak biological change chung lovin mo
chuchun pasal ni na le pasal mo phurna po kha anu mai pakhat la kan hlen vong le phur vong nu ma lungril nei khang anu mai ka birch antia chuchu gender identity dang ani no kane adang nok chu gender expansive antia mani ni na kha o kai chu nu mai kana chu pasal kaniti mani le mani in pom thi ma mani kan lung oil Bible an singa da kon apunin zo nung pol midang khawan flens no ka nasata ka campaigner wa changhai ka gender expansive antia gender fluid antia in tlak leng rop lakai khotlang ngai tu phak ba ka umle khos akar chang asama hung tana pasal angin boys ka dinong tho akar chang asama hung hla no ka hung hla sei no ka akar chang an thum dan address appearance ka pa de nung in thuma akar chang nu de nung thum no ka mi khoma suk bui la kan mo khang mi kan so an thum nan so pasal man nu mai man viral mo nei fe kon hit bui la kan khang mi ga gender fluid antia chun gender outlaw no ka midangin an ni na tak thai mo man lo dinga khosala kai nu mai man ni pasal man ni hi nu mai man hi pasal man dia mi an ngai an hit thai no ding khang ga gender outlaw anin lang dan thokhan ama so nu mai ni no ni pasal van don gam mang lo ayum lakit in experience ta cho kem experience anta van don ding no hoi poklo no mai so le lo nu mai nok lo pasal so le lo pasal nok lo hang chi hai ka gender outlaw anti ani chun gender queer anti no ka nu mai mani pasal mani in read big thai lo ni ko ve ngai an no le ni no ve ngai kai akar chang cho nu mai ke ni akar chang cho pasal kan ni kan ni ko ve ni an tak sabung an nan lakin nu mai ai ngai kan nu mai ta nei bok lo hai pasal ai ngai kan an tak sabung an ngan le pasal ta nei bok nei lo hai ana cha an mental khan an ngai tu na khan pasal ang khan an ngai tir thata an ngai tu na khan nu mai ang khan an ngai tir thata ne chule ne gender identity and mental disorder an 18 na san clinical psychology le an thon 18 na san ani ka masculine center anta adang nok so nu maya mani pasala in ngai pasal mi ji abigin chongdan in pasal chongdan in chuk form nu mai chongdan no mi ti action at khomin hi thai ana chu nu maya ni ti hi tu sing khomin ti tum chok viral mo khunan num khote mo antam khudi sari nung anin sema motor nei thlana poisa mi dolo nung tan ina nung bena motor ri an mele na an taksa ana ngana an ompong le lulin ana chu unroll chu pasal roll ni box attention ngena nu devin si ma unroll an suk danglam khang chi hai kha masculine center an tino kan chun non binary in tlak thleng rop lak hai ko tlangai tu phak ba ka le khosa antam hiang ni sabram hai le hi ase continent country hai komkin commercial sex workers hai ti highlight komin antam anum dan kan tlak la kan omnigender an ta ninen kom ne in ngai hai polygender and pangender an tino ka ni dang ton ri le suk lang thaya in ngai na nei in kim tho thaya in ngai hai khang chi kha ani gender identity chu sung ting mania in ri dan ton ri an ngata puting in lang dinga in lang dan dinga mani ti thlang na kita kar lang kan gender identity chromosome genitalia amani clothes thum no mo purna duties and responsibility hai manga ngai run na in pegal dingan inwa hi ni nei hi hunin tlak dang lam angin mania awin tlak dang lam lakani chu anti da ni hi ain chuk te danan ma gender identity in chuk dil tu hai chun mi fremin nu mayam pasalaman ni na hi hun in tlak dang lam ang payin ama hun in tlak dang lam payin evolving anti chu mania kan awin in tlak dang lam lakani anu papa pasala nu faka anu papa nu mai ni num nok la aten ruk chu static devin kai chu mai nilang kom pasal kani antingata attention kai chu pasal nilang kom no mai kani antingata achen ruk chun mumal nei lovin kai hi kani ve ne kani no ve ne kai ku ing khom kan no mi khim chu kani atipol anum bok ane hi ang po wa mi khim sim tu chu hi chami diaspora antia in ri takaringa gender diaspora i atram hanganin la atalaki pasal te na chu darthalang hin tu mamu
kini ke gender dysphoria chu gender identity hai bui chandan kini pasalana jadar tlang ane anu mainan pusadan tuin mudir kaman no amale makan mutlan chuchu ping dan le lungrilin mil thailo ping dan ka chu nu ping nu nun sulami pa ya ayung ping thakin pasalin ayung pinga anni gender dysphoria hai chun kanu phi kanun pasalin minaisin la khom nu mai lungril pasal lungril ka puthe terno katak sabung le ka lungril anmil thaino katak sabung le ka lungril fedan in mil thailo chulai chun mir hit lovin antura ansola an bai dong rem depression an nei laga anxiety an nei laga an stress level an sang em laka athen lem chu im kadam sana uma antin an ni len ni an suicide lak ingale am ni ta yi ti ai ngai tu thlang poi mo ne hiang mi hai an ni nap anung ping sunga to anung ping su kan to ka nu sula an sing la ya pasala in sing numaya in sing pathin remti sulsunga asima che khomin kahit ta che samji ka chun in sam zai khom katim vongoni Genesis bung kata nak ipal enai ta ama ang pui na misim box ya ing laya hi long dili an nem ni ngata voisuna karhil ur num lem chu a gender nek manin mental disorder mi remin a lungril put dan ding ang lungril put dan anei no hi ing layam ni ngata ti hi chalai hai nei ngai tu ding le mi chang pui ding al lo ban comment ai chang pui dan ding ani a looks ai hi thim dong ding so lo looks mai ro se lo her o ro se pai no pa deu khamin lo lo no se pun bil jing sin la jin ka kor kham lo bun no sen tai om pong kangin jin tai kangin bun sin la lo lon par ut ro se pai der no unphysical appearance le un looks ne ka pai mo chu un mental ingleya kha khalung dil khan nei biologically pathinin complete forms in pathinin asima anu phing anu sula pathinin anu an pai tira ahung ping thlaka complete forms disable na khom nei der lo an fak thai an chong thai an mu thai an than thai an tho ve thai bo mi tho po po ing lein ama le ama atak sabung le alungril pudan kha in mil thai lawa mismatching ama khana thata angayam ni ngata asim tu na sim sul ni ngatim anole chu lungril mismatching chu mani in mudan le mani ngai dan le taksa in lang dan looks dang lama in mun le in ngai na chu mental chu lungril chu tu na ma pek ni ngata takal mental disorders ai ti chu ne pathinin apek ni ngatim pathinin anum tir ni ngatim gender thoi hil pha phat le mitam tak le lekhabjik tu tam tak hain bible an to ka argument an pek rob chu mitil re khan kasui a ke chu kasui ve dan chu a context ka hil thema poi mo a context na hil tum tak chu izuda hai in Israel nam hain nu mayamani pasala mani chithla le chin su thailawa naw nei lova a chun mi thia nga yani di kha context in lo si chain reda chule chun doctor in clinical diagnosis atho hai chum ji chu tak sabung lang thailo music ho sak dana ale leng vo manai mutlat hai inglem ni ta ti sex ai ti chu taksa nu mele pasal fit ham thena biological sex biological definition changlo un philfi thayani no gender ai ti pha pha chun khotlanga nu mele pasal fit ham thena hi hin sin mo phurnale mi hai bai seina nu mele pasal fit ham thena ako ani ai rit la ding chu mi phim hai ka hung ping su dan hi ka choice ani no ka dit lang nan no
pasala ka ping hi pathin na miron der no ka choice no pathin thutluk na ne numaya ai ping hi in choice common no pathin thutluk na pathin decision ne chulai chun ai num thun numai ai ni no ai num thun pasal ai ni no pathinin thati ang takin amungin ping suk tel ne numai le pasala ayong ping suk na hi pathin decision pathin thutluk na ane Genesis bungkhat le rom bungkhat na hang compare la kanuma Genesis bungkhat khan changsom ni le pasal ai tim chun pathinin itina matia ama ang puin pasal le numain asim ama ang puin pasal le numain asim adimo kita kahin pathinin gender tile sexy Genesis bungkathin achevone itina matchai hi thaya ama ang puin kita ka character ati ang ama ang image of God mu thai a lim nilovin kita ka hil tak chu characteristics of God pathin mizi ani pathinin ama ang puin amizi na yin amisim jing lai mi rimai ka biologically common biological differences numaile pasal khan ngalane pathin thil si ma khan itina mauma ai chun numai chu pasal inong sima numai chu numai nong sima enulla ahungin dik paina chu mi rima sim dana khan numai le pasal khan biological differences aum ji suk ching na chu adam levi sul anung thuk khan natak turin naw vone ta naw nei dingani idit zong chi pasal ting ningati Chau chun lovin khata ka khan pathin gender 80 numaile pasal sille mo purna ka Genesis bo khan pathin ahung che di mane atoi zong pasal chu fak zong tu kusin tho tu ani digani ti hi pathin atong suk tu mastakani lein tlan sapul kain in rim takin du yara chu fangite atlang katim pero numaina adule pa maksana ta pasal chelati institution Genesis bungkat bung dibung tumakan institution pantilai pathinin ahung phuk dok mane chulai chen Genesis bungkata ama ang puin pasal le nu mai na sim hitaka ang puyai ti hin biological reference arhil no pathin mizi arhila mi rima omdinga pathina pe khai mangai na ringum na that na inding na thing nim na fel na ti hai po po ka pathina nami hai ka pathin communicable characters mi rim hai mi pe kani Chutaka chun pasal le nu mai na sima chuchu pasal le nu mai na sim kha biological differences na yin sex thila sex ka ti papa le ti sa chang na su pui thing na in pol na khanino tak sabung mi rim tak sabung ri ran thaina nu mai le pasal ri ran thaina kha sex ka nei mang chu lo ri te mun la kha dang lam na yin pathin nu mai le pasal kha eden khana sim ngalane chun gender male female feminine numai ni ding pasal ni ding ngamo phurna khotlang komin puti khoma ansukin rit nal thaina dingin chuchu e pathinin kha sim lim kana asim halani chule chun kha sim kha tu komin an tleng no mi rim na hai sulan thlua adam levin pathin danan bosita Tinain anjung rorel nung komin tarau tinain anjung rorel nung komin being man being woman being husband being wife kaka atlak chakna apangai kan anla som tung zar tie hit dengan chulajun biological lia sex khiran thaina gender numai pasal male and female khiran thaina hi pathin hin alone du ane chulajun hi decision hi pathin thutlung na ani lein tu khomin kai chu pasal kana hoka tin anhol thaino chuchun pasal ni na le numai ni na hi maningai da na afe pui ding ani no pathinin akut suk ani ti minan richun pasal avani na le numai avani na hi angai danin afe puel ding ani no
pathin ama dinga asire anol thailo ani hingin katinuma mani ni na pomnum no tu chu pathin ko su ingmalova ngai tu ani hi takhe mani ni na pomnum no hi satan amizi satanin pathin nau hai Mihrim ama ang puya pathin na sim hai misay sa katum dan so pathin tino ang aminum tir katum ngat vaisun na gender identity le insoma lesbian gay homosexuality hilpopo hi thil tharane no Genesis bungsa likha ennulla lota hai chan china khan anaw pasal hai in Paul pui numin pasal rulen ko dok kate homosexuality tutlung li alawum den ta ato amoy no zongin ngalongai no la mongkur pasal ama pasal chan pui rem in Paul pui anum ngoi na lungril hi 1942-46 la ya hung chawan hung thutani no tutlung hu ja kamalo ma hi kholaya in chan sul ran consequences of sin in Poland numa nei angle nei ang indit na thup rombung khat ka timro saya man akhil phone pasal ang pasal chan pui ting numai ting chan pui ting mani le man khom lung oi talo bosin sul rani lota sung ko man bui khate Sodom mi hai sultan ka vai sun ya ai nung sang le isu ai hil po kui kasui atu lain ka study tharno ka Sodom khana lo kim phone akim ni Sodom khan akim nom chang thil thar khamani no pathin setan khan zale na pe ka di to ka ahunani le khan athai patop in maximum utilization of his space ama hun bi po kha thai pato pa mangchang kain mi khrim hai chungin setanin talubowin mi khrim ami heman pathin poyei tok na ding ani photun lungril ngai tu na setanin ami tlak dang lampek ve thai ringna apek thai no choban ngai tu na sul khom mi pek ane chole chen lota hai sung ku chen khom ri man tu mani chong upan zu rim ti chu an rim tu man ka Sodom mi ha nung kay do rin na pasalay ka sul na ka talubowin alawum ani LGBT hai hi tutharani no atram sa in book ve may choban bosin na sulam rim sula tlukan to ka lo hungum tung pai ani lein Isu Krista hun lai tirko pola hai hun lai tirko thil tho lain mi ani nang pom lova zalenta ka hai chanchin Bible na zikhe amak dingan noreng reng Genesis salom de enta hiang mi hai Bible nan chanchin record lain ko thanin aniang in pomei tiu tina bok no ni pathin poi tok tu mani ni na pom num no tu pathin kutsu ing malova ngai tu hai ani sex le gender ripping tirin mi remin aran vein aping pui hal no aping pui ngai no reng sex le gender hi aran vein aping pui ngai no ang khatin ahung dok lakani numai ni chun numai khanong pinger numai sex na in chun numai gender numai ahung nel sex a pasala ni chun gender a pasala ahung nel ani mental versus psychological hi na mi chui dinga Christian salai Paul hai khavelin tlak dang lamna tam takara hin in chang ting lain voi ting ain rule Paul hai an looks different sak tak nei hai culture thang nei hai nom dan dang lam tak nei hai hin an heading cheu aniam hingai nei ngai tu na hi ami chui sul dingam hingai nei psychology hi ami fen dingam iping pui khrim I original identity sukdang lam dinga thil tum nanga nei tu che satan ani pathin na dam le avia si ma
amang puina sima eden hu na mal som nan khuma chanvo thata kala pe ka ngir munin hoi ta kanum tira chungai po bo buk da chu setanin pathira an chanvo kha nei ta no hai sin la tianum len mu loading an mu tira ngai tu loading an ngai tu tira mental disorder hui setan kutsuk setan thil phone every abathlem khanai hit ding chu mental disorder huna thaira hai pathin in fact athimo in fact ding na phalmo ti na chana a psychology to kan hete mental psychology an than thivong in dile ka tim tak takin na every le adam setan in ava approach khan chong dan pa ngai lan no an mental le an psychology to phakin ava polan chulai chana va pol dan ka team le yin mental le psychology talk pa ka ava influence ava ne ba na ni len evi komen keller hil se le ni kel relate hi min an min influence tak tak so kel hil olvel kel hil mentality an to ka in chana na psychology an to ka in chan chu every comment experience ani ka satan nan tok an thot ni ka team chatun la chu ra suk chu ani voice na khovel mi po chu le chun gender identity aung chan na mental disorder an chan ni ti om takan ing leinam satan in da thil tum hrim ala fe puizar zar ani Christian Chalai Paul Hai ai mentally na mi thui dingam ai ni ngai dan le ai mu dan ai psychology le mentally na rasul so feelings rasul ka desires rasul ka hi hai na mi thui dingam anno le pathin thara na mi thui lam ding ai ring nu na decision ai sim na hin ai mental power hinam ai will power hinam decision ai sim lak sarau ting le mi pol na to ka lal pa sarau na mi big na to kan decision ai sim lak ngai tu ding poi mo tak ning ka hit alim kin mu phak no na en lucky ti a ga chen ki an confused wong ne pathin tu thlung na chu nu baile pasalina sim chitam tak tla pung dingin anya chiringa pek ve noi lusip tu dingin male and female being man being woman pathin la ka mo purna nei ve subdue the earth sap tong chum noi lusip hin nu main mo purna na ya pasalin mo purna nei bo now van nei ngat chau kha noi lusip an no leisen pan kai jo pathin thu zo me chu kan nu pan har sa kan ti imatile kan nu sel noi ma imata pathin thu nui lu sip dinga tina nui lu sip khop naw nei kan thai no dinga le pathin thu zo man ta kan ti alak sul khop chung jun no ti subdue the earth hitaka lu sip ati chitla pung chawr hil na ne no nu mai ni na le pasal ni na mo phurna roles and responsibilities ami fil pe kan chun e hit la ding chu nu mai mo phurna khotlang mo phurna pasal mo phurna in su ko ran khotlang ami ha hi khotlang le ko ran na khana ai ba che khel no khamin pathin thu in bible hin ami thlir han pek sa mo ne tikha ai hit bok ding ani nature versus nurture environment social any in la to chen kanu ma mi rim mi ayung ping tla kan thokin cái này hi au patak ve pasal kan na kan urem paruk kan na kan nuya in pasal panino ma chun nuya chun pasal pan enu mai panino ma chun nuya chun pasal pan paruk kan na upa ve pasal alaya in nu mai pan kan far kan na ya chun nuya chun pasal pan kan na upang lai hin kan nu na minar sardan ka u hi ran duty ran kan vai la ka a duty na kei hi kanu na mina char dan chu thlai sung mun phit mun nok rut chu kanu na mina char dan ne chu le chun fai na hi ka ngai na ni chu gender identity an hil pha la kai hin ka ching em em ne
nu mai sin tho phot ka tho wong bu khom ka sep kala sep thai ju tu chane sep thai no in tam ningo jeni faran nui tai sang thar bu sep thai lo in tam kala sep thai ka son thim ta lu bu ka nui ta ka sang la hin kum ru kan ka ro mani lein ahung ping tla ka kan nu ahung ping thang man kan nu kan chang puya amin tho ter kan chang ola ning su ka sang ai nu mai pan nung ping na naw ta nu in jing em na nu ma mo purna kan lak na sa nu mai sin po bo tho no ka nei na in sira in thum no ka so pha ka ne ei ni lo imana in si ni lo ka ling samu thum no ka so pha ka ne rino tin ni ling samu so an hum thei ne thum no so ding ai phur tla ka hu puram lu sa hai la parung ko su kan na pai ko ngin kan phur del tela vadung pe su kan ta ling samu ju rut malama sabat dai lo me su ling samu kai ju rut malama kan thum no ka ai jun sia ling samu ka kha thum no kan tho ran ju mo pun kara kan ling samu kan sia molin kan thum no kan hlapa ha kana hu mo su kan a hum kan apal ka su alian fa la kan thum no sob dan chung hom kalau pal phak ve ne bu ka su rice mill man bu khom ka su ka sepa no mai sin tho no kana i chak no chu le chun nu mai risel no nei ding la ya pathini na melo indung la ya khang po bin tho te na man ka ti ni tuin ka bui no rang kan nu zal thok khomin tu chen hen kan to de la ni ka soi sak la ka ko la milo thi san la ka min to del hleng ka ti la ka chan chin ka zu khil ba kan chu thum no sop thum no hai ka mi kapalam ve na tak ka kapalam na zong ta kan amiru chu ka ril nom chu nu mai tho thai tama tam ka tho thaya nu mai tho ding om social responsibility being woman gender mo an tho thai da lo ka tho ve thaya chu ka lung le nu mai na lung ri lom chak no ne apa chu ka ni nok sin being man ka lung ri nu mai ta ka na le nu mai lung ri kha aput no reng an chu hita kai nature versus nurture alona de upala elo umpala ni khomin ni thi mulla ayin sunga nu mai lungril ta kel pasal lungril khuruk nei nu mai allo mani khomin how we are being nurtured en kolani dan kan tu pran khang zar kanu mai sin min tho tira kanun thleng sop tan hai chana min chuk tira chu nu mai thum no ka melting lip sikhai khom podar kha ai to phang no boka podar lem ka to ka phang no rem pathen tharawin mit varal lo pe kan ka ti ni kanu nu mai sin po min tho tira sop tu kan ni len nu mai lungril nei ka ti kan law ni ngati podar khom khamin kan sei na sun chu sahi khom chu armisipa badam tel in mui vung khan ka lu kan la chu ka fashion ne mi chan hillovin mane chan hilin na cha ka tia chune hin ne la nature versus nurture ai hung ping tan ren auma pasali nei hung pinga nu mai nei hung pinga ne chuta ka chune in sunga nurturing mi tho tu men kol du nu mane nu le pa mo phur tu an ne environment ai tinoka ai kol leking no ai kol leking pansak pantang ai ru cha ni tin tina ain big pui ain thlop pui hai hen an minar char bokani socially na minar char boka amien kol bokani chule chun a big in gender identity nu mai nu tum chok pa deu nu tum chok achu lawangal mul met fai chok in khosa sa ne na sim form tho chok pun bilin singanang bila an kirai sek khit lo thai lo ni bok khai lung si anum an ping zirima an biological an skeleton reng khomanin khoman nu mai ni teu to lo pas ne nu mai ni ti hit rong an kha ka yang na an nu mai zin lang na thup tak thayen no Korea hai ki mai si manur an nung papat an kei zom meta an nung papal an kei par meta an thi man ni ana cho Korea scientist hai a big in he fashion scientist hai
an le ka buka tim ve nan hil chu an tok dang lam thailo tok dang lam har sam ti tak chu nar khom kei paran hoya kei chi metan hoin te hilai bing hai khom kei pom metan hoi an apu sapan ne ngen besin anang kei man meta khak ru ki chu an takan ti dimo pasal khak le no mai khak hi adang lam le wen chak chak la an khakan thembar mar mai ru le pasal khak le no mai khak he no mai khak ko vong do in la mo in adang in lang chak lawen khak vong do in la chuta ka chun no mai an hi mai amai pasal en ti an identify thai tan chu environment le social life ayung ping dok le ayung sailin na ai sailin na hin thila purvelin gender identity crisis swim rim chu how we are being nurtured and call ayung ni dan kan thu pura ai na le khosang na environment le social life kan thu apur ani alle atom na tinga dingin hinga nga numai nisilo numai lungril nei tok pasal nisi pasal lungril nei tok ha hi ai lim ding ning atim ko ran ni ngai hi I mai lo ding ani a enternan mission ka dai ni lai khamanum ta unsex un transform ta biological transformation me ding an thleng ani kai komin commit ngai to mua a patient kom kang mu ma ka khulin sin na lungsit mi ka ti em psycho no ta kan ka hilta suzan khama seminar kan nei khan Korea kum somnga parin mi mental disorder ngai tu na ting bui le ya ama decision sung le kule sarkari na ngai tlak pek lein aser an paya nu mai ta in bukan tuma an lo sama surgery a fail lein akan sara te korbun thelo pun ring da bia fluid ya su pe ngat na kala lungsi da bek kang holim puya kamidin kamo sab jong thim phin nong ha athawem ema a om hai ko mi nener sim tumna an pam pum na mo tilai pong chak chukin o ma in khan lo em in a muscle sai ka hung in balance da lo a tha hai hung in balance da lo lai pong chak chukin lungsi dum kat chuta ka arhil kalungrila cham jing chu I should not have done if I knew Jesus. Isu Christa lo hi man nilang chu hi thono top khati. Chulai gender crisis ai di gender identity chung chang hin. Min ping thar na intik takana ya isu hi ching sun. Kata chun kalung oi ta lalpa na mi chui chin chunan ti khakan. Chulai chun hi ang lungril nei kauran mi le puting ai chalai chan pui hai kham iblowin ka hilding same sex partner tiu chapaya ai tamta pasal ngai zo numai ngai zo apoy em ane ingtinam ai chang pui ding hing an tho chun mental influence sang do devata psychological influence sang do devanta atlang puin mental le psychological influence a decision la reng chu atopa an thutlung na ka det talut loin anin team la kan ni le ni anin convince justification an ni le ni an tho la kan chule jon chung mi hai ching tinam ai chang pui ding ni ta in sung ko tana poi mo endang ngai no ro danglam devin en ngai loading musit loading anni hai ka film thona mangai loading angin supa vela tian lui san tut loading anni ang khapo anni an ngai dan kha pum ma sapot ding in trompui phot ding amiruk sita kai heading chu an fail lat kha chu phal loading ani ei dang ding ani irul nun numai ngai jong chun atil che chun ani nge chuti ivamak tilai noro practical deu tu zuril la kanum to chok in rule ha in sang pui thai in rule pasal ha in a pasal chan pui ngai zong ani chun misulin tingal hai noro achan chin ngai ka pekla ingle kha khar ngai tu na khat feelings ka ama hungu mela maniti ngai tu lak in don ro ho lim pui ro chuta ka chun confidential ka thuru ka kol chapui la
read na kam midang an read song ni tiang read ve chun apol ban hal ding che chun hingang mi ha in mental disorder ne ni lein allung ri la china an nu rol bokane ai ri thai ka chong allung ri la china an nur khaman nur rol ani koi khaman koi thima mi pol ban khaman thim chulai chun chuang chu an mi ji an i lein athuruk i hit kha midang in hit tir ngai no la ahar san na kain ril tir la relationship chatak in sim ro in lai chin chatak in sim la ahar san na po po azona hai don thei no ngiti to chokin adon thei du ding che pastor mani panita chong chun karul pau ma aming ril kera ngai no chutaka pastor in confidential a maintain no chun mung ril ro pastor ethics a violate dinan chu ho tu pa Dr. James som phiril ro ko ran sungal lom pal chang hiang i karul nu na uma hiang karul pa no ma chuang chun ngai dan lung ril na ya ing tinam ka chang pui ding lo chang trai pui ro tiel ni lovin a life problem kha ril pui ro nang a level i thei china chuta humin hong de vai hit pa tan le sap chong chun referral an ti ne a chang pui thei ding hai ku ba kanin khul la san su ro sansuk namastak ding chu same sex relationship an nei ba khan alung ri le ngai tu na ri makhan nu deu pa deu pasal pakhatin pasal sangatin tak leng pek ding in rul nu ha in nu mai chan pui ren ivanal de ti chu thu khata ni chu ti mo ami rok chu dit ena anen iti rit charin anin rit po main akar in rol cha care of in lo chang ve indi chu chulai chun an ni na nga pom masata relationship sim pui ding ai chang pui thai ding chu an ping thar potanga en hilai ro bol na ko ran tam takin tu lain tho dan chu an life problem an hil pui ngai no imata pasani ngai zonga ingla nu mai ngai zonga min an ti pui ngai no sandam na counseling hall an throi lu lakana sandam na counseling hall an throi lu ta chu ping thar na chun thil po kha ong suk dikel chungom chun min an tho lakana irul pa chung mi ji uma irhi ta ibangai tak takani chun chung chun chang pui lakla in pol pui ron ding ho lim pui ngun ding chong trai pui lakla ko rana en tokin chun tlang pui ni hingang lungril anung na yan tok chu ko ran tel pui thil thona an tokin dam ti inu draw an thola ka anin anni len ni seeking ranan ngai no anin seeking lakani pol num bi kanung na ya ma khata umron num na lungril anung na ya arula inum seng lai kom lowin roll dok num na lungril hung nei deu devata chutakan dok sun lungril dang ong nei ti ka iman dok theding ani nakita iten kan gender identity hi ahungum putani no evolving ani ai tika pathini na misim dan ai ping tira ayum danan to ka ai ping nuwa in sak dang lam na ka ahungum fe putani no ai evolve ani lai khan ka evolving sung khan asatak patlung main lamlaka khan lowin kholu la lovin rol la cha zongin irul pa ithalai chan pui kha ichang pui ni san suk ding ani ti hai ka voisuna ka hungin bu seidan gender identity ani indon num ai nei minisom kala ne ya ka hun ka mang seng nowa katiang kan reng ka mang no ding kati sa khan renga indon num amran no chun in ri thim talulai ani thaya in khomin ri no khom ani thaya bokane in khom sin la lomum lehun sin la pathin thu manga ai ayang thilai chu ai chan sanga tu le thateng in pathin mal mi som pe ro se kalomi ka hun ka mang sowa next session how to papu fima te mani ma in fima te ka rin no ai how to pa kun kang pek som ne ro se
tu sampai pres betul Kristen July macam kan loma thun lai di kan ho tu hai yang roban lo sia ini man adi chu mo avel lo ka program ni finale ka man na karin no ai yang tu lo si man si takin lo thun lai lai saya memang mang chu ta ke lai so lai ti kai tu paro si takin lo na sin la no ko na bi finale ka man ni man karin no ni o ta lo si ta lai ke na ni sin lo